Wasuwenga
sujud kepada Allah. Kalian suyatun terus ya. Terus mas kawin nopo niki? Alat sholat kalian yoto juga pinten niki? Kang Salatus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para yai punya keadaan sakit total dimakan. Sumberambahipun teman-teman sesepuh sopini sebanyak dari kehormatan khususipun ingkang kagungan dalam keluarga saking Mbah Tani ya. Ugi sedaya keluarga ingkang tansah kula hormati, calon mempelai berdua yang berbahagia, para pendere ugi para saksi. Tuhan bahwa ditambah saya menghormati hadirin wa hadirat rahimahumullah. Kita laksanakan kemauan hati jalan yang purka ijab kabulipun sedherek Sugiyanto Pikanto Suyatun semoga dijawab kita awiti kemauan kita tidak mengingat dewasa suratul Fatihah mengajar mungkin dijawab yang puripun tansah pinaringan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita laksanakan anti cara candaipun nggih punika pasrah wali utawi tauhid wali dumateng Mbah Tani nggih. Jenengan nikahaken piyambak napa dipun wakilaken, Mbah? Wakil mawon nggih, radi macem mugi, Mbah. Iya, mati, Mbah. Santai mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pasrah nggih. Dengan derek kula nggih, dengan madhep mriki. Ya madhep kula. Mbah Naib. Mbah Naib. Kula wakil pasrah. Sampeyan kula wakil nggih. Kula wakil pasrah. Panjenengan nikahaken putri kula Suyatun Pikanto Sugiyanto nanti mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 500.000 rupiah. 500.000 rupiah dibayar tunai. Kula tampi pasrah walinipun panjenengan Mbah Tani nggih. Diantungaken mawon mugi-mugi barokah. Mugi-mugi lancar mboten mangke Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bukakan perkara. Saksinipun Pak Sari wonten. Pak Sari kalian Pak Widodo nggih. Pun dengan dados saksi mawon mugi-mugi saged kita laksanaken ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita laksanakan acara candaipun dipuni kerja kabul ana mumpuni pangestu mawon untuk apa ya sedaya saksi mungkin wonten ingkang kirang boten leres kula dipun leresaken nggih. Kita masih istighfar min kabeh kita masyarakat kabeh kita saran-saran sedaya mawon. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah rati macam mereka. Satu saja ya. Assalamualaikum. Waktu foto di sini. Mangke nek pun kula ngucap tu nek saya terima kabeh tu nek Saya terima nikahnya Suyatun. ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim nun sewu nggih. Jiran nonton mawon bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawwijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihim bi ihsan. Saudara Sugianto bin Bapak Mustopo, saya nikahkan saudara dengan Suyatun binti Bapak Darni yang walinya telah wakil pasrah kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp500.000 Anda bayar tunai. Saya terima nikahnya Suyatun binti Bapak Darni dengan mas kawin seperangkat alat sholat Dan beserta uang Rp500.000 tunai. Kasih lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena udah itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min ahwali wal ahwal wa taqdirana biha jami'al hajat wa tuqaduna biha min jami'at wa tafa'una biha indaka ala darajat wa tuqaduna biha aqabat min jami'al kharaj wa khalafi wa barakana. Allahumma ambilna wa tabayyata maka wa sawa. Amin ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Ijab kabul iki sampun kita laksanakan. Antosipun Pak Sugianto kalian Bu Suyatun panjenengan berdua sami sampun resmi sampun sah menjadi suami istri, sah miturut peraturan perundangan yang berlaku, sah miturut syariat agama Islam. Oke, bahwa kita diberi mohon. Bapak itu kita bertemu mawon, kita bertemu malih, mugi-mugi dados pernikahan ingkang barokah, dados keluarga ingkang bahagia, mugi langgeng, akhiripun sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak itu dijalani bisa berparipurna. Akhirul kalam kalau memberikan rencana belajar mata sibuk bahwa dan kirang tangguh pangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu.
nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga kamu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Rap mawon Mbak, rap. Saksi. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Tadi mas kalian gimana terakhir? Sampai tonton dulu mas. Saya kaget.
mundur